Hello everyone and welcome to our channel Dunyoyi Zabonho. How are you? How is it going? Salom dostoni arjuman hamzabononi giromi. Khosh omaded ba Dunyoyi Zabonho. چه حال دارید؟ زندگی چه خیل است؟ حیات خوب است؟ خب خدا کند که همیشه خوب و تنصیحت و موفق باشید. درسی 26 است از سلسله درس‌های انگلیسی در 99 روز. Conversation 11 یعنی مکالمه 11 یعنی 11 عنوان این مکالمه یا همون سرلوحه مکالمه Do you have enough money? Do you have enough money? Do you have enough money? خب آیا تو مبلغی کافی داری؟ یعنی مبلغی کافی معنی که مبلغی داری که برسد، یعنی مبلغی خب زیادی نیو مبلغی کافی مثلا چه خیلی بگیم مبلغی که کفایت میکند که مثلا تو همین کارات رو انجام بدهی. enough یعنی کافی کفایت میشود. خب در اینجا این گفتگو در بین بیلال و برنا هست. خب در اینجا بیلال رو یک بار با او نوشتیم، یک بار با ا نوشتیم بیلال، و برنا رو یک بار با او نوشتیم، یک بار با ا نوشتیم برنا. برای چی این رو خیلی نوشتیم؟ به خاطر که نام ها ترجمه نمیشوند در یگان زبان و چگونه که در همون زبان نوشته شدن همون خیلی در دیگر زبان نیز اگر بنویسیم همون خیلی می‌نویسیم. مثلا یک انسان اگر مصطفی نام داشته باشد، یعنی مصطفی آخرش آ دارد در زبان تاجیکی آ، در زبان انگلیسی نمیشود اون را مصطفی نویسیم. خب اگر همون شخص در امریکا تولد شده باشه و در همونجا، یعنی از اول اگر همون بگیم نامش مصطفی ا گذاشته باشد، پس دیگر از این پس مصطفی میشود. اما مثلا یک نفر برنا نام دارد، در شناسنامه‌اش برنا هست و اون رو برنا بگیم، برنا طوری نمیگیرد. بنابراین نام ها چگونه که هستن همون خیل صدا کرده میشوند، همون خیل بگیم که نوشته میشوند. خب بیلال میگه hello برنا، برنا میگه که hi بیلال. بیلال میگه برنا what are you doing to do today? What are you doing to do today? What are you to do today? عجایبش خوندیم. برنا what are you doing to do today? امروز تو چی کار کردن میخوای؟ چی کار رو انجام دادن میخوای؟ یعنی امروز چی نقشه داری در سر، چی نقشه داری که چی کار رو میخوای که امروز انجام بدهی؟ برنا میگه I'm going shopping. I'm going shopping. I'm going shopping. این I'm going اصلا من رفته ایستاده ام میشود، یعنی going رفته ایستاده ام زمانی حاضره دوامدار است اما با معنای زمانی آینده نیز استفاده میشود. مثلا میگم که I'm going shopping, I'm going eating, I'm going driving. مثلا من میخواهم که ماشین راندن بروم، من میخوام خرید کردن بروم، من میخوام خرید کردن. یعنی یک اصطلاح هست که دلالت به زمانی آینده میکند. شاید که شما اون کار رو نیم ساعت بعد انجام دادن، یا یک ساعت بعد، یا که 10 ساعت بعد، یا که مثلا 5 روز بعد. یعنی یک کاری هست که دلالت به آینده میکند. اما اون زمانی آینده ای که هست I will go shopping، این دیگر موضوع است. این مثلا موضوع زمانی آینده ساده هست که من میخوام که با خرید کردن بروم. بنابراین این با دلالت به زمانی آینده میکند. What time are you leaving? What time are you leaving؟ یعنی تو ساعت چند برآمدن میخواهی؟ Leaving ترک کردن میشود. Leaving ترک کردن، مغادره کردن میشود. یعنی من از خانه رو کی ترک میکنم؟ What time are you leaving؟ خانه رو کی ترک میکنی؟ اما در زبان تاجیکی خیلی نمیگم که خانه رو کی ترک میکنی، میگم که تو کی برآمدنی ای خانه؟ تو کی برآمدنی؟ تو کی برآمدنی؟ کی نیت داری که برای؟ خب برام میگه که I'm going to leave around 4 o'clock. من در نقشه دارم، یا که من میخواهم که برایم، این هم زمان آینده شد. من میخواهم که برایم، من نقشه دارم که برایم، یا من برآمدنی هستم ساعت های 4.
соатҳои 4 баромаданӣ ҳастанд. Соати 4 баромаданӣ ҳастанд. Билол мегӯяд will you buy a ham sandwich for me at the store? хоб дӯстони гиромӣ маъзарат мехоҳем аз калимаи ham овардан. хоб ҳамро пок мекунем, чунки ин гуфтугӯро ман аз ҷои нусхабардорӣ кардагӣ ҳастам. ва ham sandwich чӣ мешавад? Ham sandwich гӯшти хук мешавад, яъне сандвиче ки аз гӯшти хук тайёр шудагие. хоб яъне ҳамчун барои чӣ ваи пок кардем, кур кардем, яъне агар маънеша намегуфтем, шояд ки баъзеҳо мегуфтанд ки хатогӣ ба ҷо кардест ё ки пинҳон кардест. Не, яъне чӣ хеле ки ҳаст мо тарҷума кунем, аммо барои шумо бигӯем ки масалан муносиби ин гуфтугӯҳои мо набуданд. Ин чиз мегӯяд ки Билол мегӯяд ки will you buy a sandwich for me at the store? мегӯяд як сандвич барои ман харида метавонӣ? яъне will you buy, ту метавонӣ ки барои ман як сандвич бихарӣ аз ҳамон мағоза? Барло мегӯяд окей. хоб Билол мегӯяд do you have enough money? Do you have enough money? оё ту маблағи кофӣ дорӣ? яъне маблағе дорӣ ки бирасад, масалан яъне барои хариди хитам бирасаву барои сандвичи марам бираса. хоб сандвич ҳамун дар бисёри забонҳо сандвич тарҷума шудааст, як ноне ки дар дарунаш бигем ҳасиб мемонанд, гӯшт мемонанд, тухм мемонанд, як маҳсулоте мемонанд ки ура мегирем мехӯрӣ, яке аз таомҳои тезтайёр ба шумор меравад. хоб Барно мегӯяд ки I'm not sure, яъне ман мутмаин нестам. ман мутмаин нестам, яъне боварӣ надорам ки мераса ё на ки намераса, масалан кофӣ ҳаст ё ки нокофӣ аст пулам. Билол мегӯяд ки how much do you have? чанд пул дорӣ? Барно мегӯяд ки $25. Do you think that's enough? мегӯяд ман $25 дорам. оё фикр мекунӣ ки ҳамин қадар кофӣ бошад? яъне оё ту фикр мекунӣ ҳамин қадар пул бираса? мақсад ки ҳамин $25 ба ҳардумона мераса. яъне ман барои баъзе чизҳо хариданӣ рафтаистам, яъне бозор, ва ту ҳам мехоҳӣ ки барои ту сандвич биёрам. Билол мегӯяд that is not very much. мегӯяд ин пул яъне пули зиёде нест, яъне мақсад пули кама. ин пули зиёде нест. ва Барно мегӯяд ки I think it's okay. I also have 2 credit cards. хоб ина чӣ бакамочида бош торишид. хоб I think it's okay. Барно мегӯяд ки яъне ман фикр мекунам ки ҳамин қадар пул кифоягӣ мекунад. I also have 2 credit cards. ва ман 2 корти итминонӣ дорам дигар, яъне 2 корти кредитӣ дигар дорам, масалан яъне кортҳое ки дар онҷа яъне метавонӣ аз тариқи он кортҳо харид бикунӣ. Билол мегӯяд ки let me give you another $10. мегӯяд ки хуб биё ман $10 дигар ба ту $10 дигар ба ту диҳам. Барно мегӯяд thanks, see you later. мегӯяд ташаккур, то дидор, яъне то дидори қарибӣ, ё see you later яъне баъдтар мебинамад. Билол мегӯяд goodbye. Барно мегӯяд ки bye bye. хоб таманно мекунем ки хеле барномаҳо дар ҳаёти ҳар яки мо шумо бошад. хоб ин буд хоб шӯхӣ мекунем. ин буд муколимаи 11-ум дар бораи яъне оё пули кофӣ дорӣ, пули бигем ки дорӣ кифоя кунад барои харид. хоб ин муколимаҳо хеле муколимаҳои муҳим ҳастанд. аллакай касе ки ба мисли ҳамин муколима масалан 5-6 та агар аз ёд кунад ё ки дар зеҳн дошта бошад, дигар барои бозор рафтан, харид кардан ё як нафар қати суҳбат кардан ки барои мара фалон чиз биёр, дигар ягон танқисӣ намекашад. Забон аз ҳамин иборат аст. яке дар як мавзӯъ агар 2-3 муколима аз ёд кардӣ, баъди 3 моҳ тасаввур кунӣ ту ҳамун забона ба пуррагӣ аз худ кардагӣ ҳастӣ. хоб дар ҳамин ҷа дарси имрӯза ба поён мерасад. То дарсҳои навбатӣ муваффақу муайяду сарбуланд бошед. ҳатман лайк гузоштанро фаромӯш насозед ва касоне ки меҳмон ҳастанд обуна шуданро фаромӯш накунанд. ва see you later, see you next class, goodbye.